Yo, yeah, this is Wising Beats, aka Daddy Pro. Nah, then you know how it is. So like vandaag kumelela inanwana kuna munhu un'wana a nga like a nga ni kombela ku ri ni n'wi vonisa like remix to fana ta vo Hangalasa na vo Soni Makamu ku ri ti bisiwa njhani. So xin'wana xa kona lexi nga ta mi komba swona so loko lava mina nga ni kuma ka Facebook Wising Beats, Twitter Real Daddy Pro. So leswi nga leswi fana hi nghena ka business, so a ni sungule swin'wana laniwani, so leswiwani ni ta swi ku ri ni ta endla ku ri ni sungulisa a hansi ku hi kota ku twisisana ku famba yini. So okay, swo hlamusela a ni gudi ngopfu ku hlamusela ni like mina. Okay, so okay, u susa leswi sungulisa hansi kick xipidi ni famba 170 or ni ku ti famba 170 or 172 175 ti tsutsuma ngopfu. Okay, that means 170. Then kick. So a sungula ni paka piano ya hina ke natural piano. Tolelang sungana ti kick. Okay, okay ngon okay. A sungula paka piano ke ngon bana piano. Se do ma dimension wa xi xizima xa pom nga ku vuvuzela ti vele xa xikumeka purity very big band brass from that brass xo xi ngo pom nga ku vuvuzela. So a fake xona hi twa ke
hi-hat ya vula tirhisa FPC yona yi tirhisaka for hi-hat, sorry, then yi tirhisaka for hi-hat or ni ku twinta, vanhu vo tala tolo ku twinta vele xichangani. So I fucking hate ku swi rima. Clapping, soul 2 drums from a Sonic 2. So if I ringete kufaka ti-clap mavoko ka ku stuff manje mavoko normal mavana kick. Mavoko antisi ni ta ku famba nga ku mabaxi kun'we na kick ta. Timhaka ta marimba a ni swi tivi ku hlogo ya mina byela yini ta vona mahlweni ku marimba mo fambisa kwini. Okay, a yi mahlweni.
swi twalanga ku swi ta swona. Transposer a yi le ku ni tsakiseni kumbe ku cinca transposer a yi le ku ni tsakiseni
Yeah, like na mina vhele swi ti humela nhlokweni.
ti-brush leti ti ta ngheri loko risimu ri cinca so mara ni sungula ni heta then ta vonisa kanjhani after that then sungula ku heta leswi nga le ndzeni ka nhloko ya mina. Leswi ni swi endlaka laha ni endlela ku ri like ni kota ku yi khatela like okay man, for example loko ni nga chunanga dialing liya ya crossfade ya kona then like this is what happened nakona a ni koti ku va na control like a ni koti ku va na control I cut and then loko chuni crossfade and then ni kota ku ri ni cut. So that's one tune idea. Get up. Yeah. Get with. And come on. Yeah. Let the bass kick. Hey, man. Hey. Get up. Who did? Yeah. Slow down. Get on. Wait a minute. You know what? Yeah. Why now? Viva la revolution! Teacher! Yeah. 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 Yeah.
chela swo tala ni hlonipha karhi like yi nga ta leha na ni video ya kona, and then loko na ti-question tin'wana, and then like ni ta nghena ka Twitter or ka Facebook, and then like sort of ni tivi karhi swo fana loko u lava ku ri paka ka simple stage ni vona ni teke nkarhi wo fika kwihi ka project leyi, and then kumbexana ni nga ri paka loko ri a ni tekanga nkarhi wo tala ngopfu, is 1 hour. Damn. Okay. Okay, ja swi fambisa so leswi like loko na question Facebook Twitter.